Siya ekhaya kaNgwane. Siphindze sithathe lithuba lekubonga Ngwane. Kuba nawe kuto tishumayelo tesintfu. Lokuvuselako nalamuhla kuto tishumayelo tesintfu nguye Lethumusa Mukelwe Simelane. Nginaye inhlakanipho ngishisa lifu akanzimanze. Sibonge Ngwane lapho ukhona khona. Sibonga lokutika lesikhatsi sekuhle uda ngala. Utawuhlala phansi ulalele uthi ingabe namhla mhlawumbe sifundwe lesitanaso sithini. Tishumayelo tesintfu Ngwane inhloso lenkulu yato kutsi naba labeta emva kwethu asingabashiyi basehlathini. Abathi banhlanhlatheka ngalendlela labahamba ngayo. Sithi silele lapha phase tihlahla sembethe ematshe. Sibe sikhulumile ukuthi indlela sifike sayithola ihamba ngakuphi. Lokho kutawusita Ngwane ngobe silive lelihlonishwako ngemasiko nemihambo. Lekusho ukuthi sinensayeya lenkulu yekwenta naba bonhlakanipho bona laseba nalendlela yekutsatsa intfo lesiyikhulumako bayente ikhone kufinyelela etindlebeni talabanyenti ngalendlela yalesimanje manje sabo sanyalo. Nakutekelele sibashiyele kona lokuyinkulumo nobe lokusifundo sithi vele abenteni. Sesitawukhandza ke sebatsetsena letinto letiyimifakela sebayibuyisela singasati ukuthi sesitawulungisa ini. Tikhatsi Ngwane letimcoka eveni nasemhlabeni nje jikelele. Ingani sikukholwane. Kholwane lekuyinyanga lemcoka kakhulu emlandweni wethu tsine singemaswati. Njengobe lenyanga lena yesikhombisa. Kuyinyanga yesikhombisa nje. Asiyitsathi njengenyanga lelula. Siyitsatsa njengenyanga lesuke igcwalisa lokutsite kumuntu lophilako. Ngiko kuyinyanga yesikhombisa. Lena Ngwane inyanga lena unganaka ngalokuthi asatinaki tintfo. Lekubambako naloku lokukhole bekukhona phambilini lokutitselo. Kudla kwayo lenyanga iyakufihla lokunyenti. Ngalesizathu lesithi inyanga lekhutsata kokuthi asiphelelise lokutsite. Emuva ke lesibuya khona ngaletikhatsi leti Ngwane bekuti khatsi lapho khona bekwatiwa kokuthi sesilungiselela kuphetsa umnyaka. Njengobe inyanga lelandzela lesithi ngikholwane tsine sitawuthi ngungci lekuyingci. Lesho kutsi sewuphelile ke umnyaka. Uphele njengobe leletawulandzela longci lekunguSeptember lesithi tsine ngalolwetfu yinyoni. Setabe kusho ukuthi sewuqala kabusha umnyaka. Asendlule nje Ngwane ukukhumbutana ngoba phela bakhona bayafundza umlibalo yaphambili. Leti bekuti khatsi lebekwatiwa lemuva nanyalo kusekhona emahambeni wethu tsine singemaswati. Lokuthi tikhatsi lapho khona bafelokati labo lasebakhumula bakhumula ngaletikhatsi. Tikhatsi leti labekwatiwa kokuthi kulabo labataba nemitsimba
ngaletikhathi leti sekuqaliwe kuqoqwa letindlo letitabe tisebenta kulomtsimba ukhumbule ukuthi sitsimba ebusika kungasibo busika kokuthi sekumakhada lobusika lobutshengisa ukuthi seyindwasahlobo ngathi sathu letinyenti ingwane phela ngoba kutsimba kuyatsika kokuthi kube nekuvumelana nekubambisana phakathi kwalelanga lalokutsimba nalesimo selitulu lesitabe sikhona kulelo langa lalokutsimba ngube kukhona kushayisana lokungaba khona lokungente kwaba kuhle nakutaba nalelanga lalokutsimba kukhanzakala ukuthi nalesimo selitulu kulelanga lalokutsimba siphambene nalenhluhlelo lwalelanga kulabantu labatabe batsimba ngiyethemba ukuthi ngivakele bekusikhathi ke lesekulungisa kulungiswa njani idolo kuyatiwa ukuthi ayikho into emhlabeni leyadalwa uNkulunkulu le umuntu ude likhambi lokuyikhulumisa nakungendeka sithi siyafika kuleli viki leselisombulukela ukuthi sesidawutsimba kuleyo mbelasonto sisuka lesimo selitulu siguqubale ukutshengisa ukuthi litabe liyithela kanti siyafisa lokuthi limane lime kancane kulawo malanga bebenda njani bayidolo letindwange labe batenta kukhulumisa lesimo selitulu kuloyo msombuluko loyo losombulukako losombulukela lembela sonto yalomsebenzi betilungiswa nyalo tikhona tindvo ngwane le natilungiswa bekwatiwa idolo ukuthi atilungiswa noma ngangibani lona lokhulumela futhi ulungele kwenta nako ngoba vele lokhu kulunga kumuntu lokhulumela futhi lo sibinzi longawuthanzi umsindo nguye lesitamthuma ukuthi akasentele nako nguye futhi lesitamthuma ukuthi nasimisa nako sitawusebenzisa yena ngoba lokuthi yena vele akakuthanzi ukukhuluma usibinzi utawukhona ukuthi nakenta lokhu kumlalele ubona lapho ukuthi umuntu akamani nje abe ngumuntu nje endalweni ngesilumbi bathi siku ecology nalendalo yethu thina sibantu lendlela lesidaleke ngayo sikhulumisa lokutsite endalweni ngalendlela lesingiyo thina ngiko nasekhaya uyayikhanza inkomo lelingisabantu nje ube nemuntu nje nibone le nkomo le ifana nangizibani banyana ayekhuteki uthi uvula nje eminyango sevele yona seyiphumile ihambile na lesigangeni nangabe usiwe ngiyo le yawuba inkinga ngathi nguzibani banyana phela lo ibe khona futhi utawukhanza ukuthi noma ungayimemeta kangakhi ayilaleli ibe khona lo wathi ukuthi noma ngakuthiwa lina kwani litulu akwenteki bephambili yona ihlale lemuva ayikagugi kepha nje kahle kepha ihlala nje ile muva ngiko lempilo yethu thina sibantu uyabona ukuthi kwakudalwe into lebumbene idolo bantu nalendalo letikhathi leti bekuthi khathi labe kwatiwa khona ukuthi lo ntasentela ukuthi loya utasentela ukuthi siyathi ukuthi ukuze lokhu kulunge asikuhlele nyalo sathi ukuthi ngibani latabe enta ini nini kuphilene tikhathi letingwane lapho khona bekwatiwa le emuva ukuthi sekuyaphuma kulungiswa tikhongwane itolo nakuthiwa kulungiswa tikhongwane bekwendiwani bekuphunywa kuyiwe kuyo yonke indzawo leyatiwa ukuthi emanti ahamba kuyo nakaya emfuleni tsite akusiyo indzawo leba nemanti
kepha sihoshi nje lekwatiwa ukuthi nalinile litulu lamanti ayehla ngalesihoshi lesi kuyalungiswa kususwa konke lokutawubonakala ukuthi kutawufike kwaphatamise lamanti nakahamba lapha emanti aphatanyiswa into letinyenti ngisho nesikotela lesijikwe emfuleni siyawaphatamisa emanti neliplastiki liphepha lelijikwe emantini liyawaphatamisa emantini ngoba emanti nawo ayimpilo emanti nawo anempilo yawo emanti nawo akavani ukungcola ngikona la kahamba khona athi angatibona sekangcolile abite langa lahlobile atobuya agezela ngalangcolile ngoba nawo akafuni ukuhlala angcolile ngiko nasekangcolile akasakhona ukuqhubeka aye phambili sekemenza wonye nangabe awuqhubeka aye phambili fanele ahlobe ngoba emanti wona athi ukuthi nasihamba siya phambili sihamba ngoba sihlobile lo tawahamba phambili avule indlela naliqala kuna litulu esihoshini nguye lo tawuthatha kungqola ahambe ayokulahla le sine lesitanga emuva sesida nekuhloba manje lango leti khatsi leti ngwane besisusa tikhongwane bekungantiwa ke sinobe kanjani lo bekwatiwa ukuthi nangabe kutakwentiwa lokho kuyatilwa insika ayingqundwa mbolwane akadlodlwa ngalethi khatsi leti ikakhulukati ngaleti khatsi tale msimeto wekususa tikhongwane ayingqundwa insika uyangiva Dlakanipho uyakwati sisho ukuthini lokho imbolwane ayidlodlwa uyati ukuthi kusho ukuthini ukuthi imbolwane ayidlodlwa insika ayingqundwa utawubuta kulabanye batakuphendvula labo labatawuphendvula yinkulumo le lejulile Nhlakanipho lengafuni nine lenisakhula ifuna abantu labadzala bayayati bona ukuthi nakuthiwa nje insika ayingqundwa mbolwane akadlodlwa kusho ukuthini lokho kuyatilwa ke kutilela kuthini ukuthi sifuna kube sesiyavuka ngakusasa sesiyawendani sesiyawususa tikhongwane lolo kwenta ukuthi kutilwe kujulo la ekutilweni bekukwani ngokuthi lelanga nakususwa ngalo tikhongwane nani ngakatili angeke nibuye nonke niphila nitawuthi nisephishanekile nendalo umsebenzi uve sekukhona lo sagula lapha sekukhona lo mnyelo sabulawa sisi lapha sekukhona lo mnyelo saphethwe inhloko lapha leni ngobe nitsinze tindvo ningakatitileli kutila ke kuyimpilo yethu sinesibandvu kuzubone ukuthi kutila kusisekelo sethu sinesibandvu ikakhulukazi la eSwatini ngithathele Gozolo Nhlakanipho Gozolo nje umqelele lijana noma ngangiliphi uliqele namuhla uthi alihambe liyentombini yalo bafike babe matasa nale ntombi yalo bese ngakusasa ngulesihlanu noma ngumgcibelo ekseni sewuyeta lekhaya kini uvuka le ntombini yakhe uyohlaba inkomo le ndayidla nini ayihlabe nje uyawubona ngani uyawubona ngalabantu kubulawa tisu labadlela inyama uyawubona ngalabantu kungcinga endlini yangasese kuthi kunenkinga la yini lenkinga sandla saGozolo lo wenteni longatileli itindvo utila kuyincenye yekuphila lokunyaka labe kwenta ukuthi kutilwe itolo ukuthi kutawukhushuka phela Nhlakanipho kiwe lapha etuleni ndzabeni nina ngase kwabalula nje kini ngike ngahamba ngaya ngala ngihamba nalomnye umtseshi na uphuma eJejuba uthi nanto indzaba tasegodlwako kunendzaba lapho la kwabhidlikela khona umfundo wemalangeni ikhona lendzaba nanyalo ngike ngaya khona nasifika nalomtseshi sabakhanza abantu labadzala kuleyo ndzawo leyo basho bathi vele lendzaba lena inemlandvo ukuthi ngilakwaBhidlikela khona lo mfundo wemalangeni ngikona uyibuka inalelihlathi ngala kanzi ngale ingqulu wathi lo mlomdzala nakakhuluma wathi itolo mfana wami nasikhula athi beyihlonishwa lendzaba bekungayiwa kulendzaba lena ukuthi utawukhanza nje kuye noma ngangibani ngisho netinkomo betingangeni lapha kepha ngicela kuhamba nawe namhla uyobona senyuka impela nasinyuka ngabe ngiqalada nami ngibuka lelive lendlela lelihle ngayo
nasifika ledulu sikhanza wena tikotela sikhanza wena maplastiki elubisi sikhanza wena maseshi wena yinini kubekwe ledulu wathi akusesiko ukuhlonipha lendzaba ke lo nalamatshe nawabuka ndvodzana akusesiwo ematshe lasivivane sematshe lasabekiwe lakhe sikhongwane etsite abekwe bantfu akusesiko ukuhlonipha indzaba lo sekuningi lele senikwenta ndvodzana lokwenta kokuthi le ndalo ngalokusebenta kwayo kulamandla ebundalo kulokusebenta kwayo itsikabeteke njengoba ubona nje sisetulu esicongweni salendzaba lenemlandvo lomqoka emaswatini la kwabhidlikela khona umfundi yibuke nyalo siseyinjani wabe ahamba nathi lomdzala usayosilayela lapho khona kwakunemuntu wenkosi Ndvungunye wathi nako niyabona nalendlela lokungiyo uyabona nalendlela nalamatshe laphasi lendlela bengiyo kwakungumuntu webukhosi lo wathi tolo ke bekuhlonishwa la yebo kona sekungala kwelithaka kepha thina siyadada sisingemaswati ungaboni lolithaka lokuselulusenta ukuthi sibuke ukuthi eSwatini kungale sine singala sibangale thina singemaswati yakwakuhlonishwa lo lokhu nyalo sowubona ukuthi sekunje ngitsini ke Nhlakani lapha kwenta ukuthi kutilwe bekuthi nanenyuka niyalapha edule ndzabeni iyahlonishwa indzaba ngeke umani uyenyuke nje kunetinto lekufanele ukuthi utigweme ungatendi nakwentiwa lokho ngiko lapha edule ndafikeni khanze nematshe lamanye labuthano senzawonye lamanye entiwe sivivane kufuna nibe nendlela lendawo endlula ngayo la kulesivivane idolo ke bikwathiwa kuyahlonishwa lo leti Nhlakanipho bekuthi khathi lapho khona bekwatiwa kokuthi sesilungisela kuphetfwa kweminyaka nyalo inhlanyelo sesilandzile lena lengabuyi esitolo ikhona inhlanyelo letawubuya esitolo lesitayitsenga lesitawuthi nasilima ngayo sitabe sikhokhelenye la kuyo sayibekela kokuthi ngilena ke leyawuphahlelwa iphahlele ukuthi iyabe sihlanganiswa nalena lebuya ube seyibuya esitolo lebuya esitolo itafika ikhanze letawufika ibese seyihlanganiswa nayo ngiyaqhaza ngalinye ilanga ibekwa lapha emsamo endlini kagogo ibekelwa kuthini kokuthi sesilungisela kokuthi nayiphuma imbali banikati belive banikati bemhlaba sebayishilo kokuthi ayihambe ilandze umhlanga sesiyathi kokuthi lenhlanyelo lapha emsamo seyilungele kokuthi itawuphuma iphuma nabantu lokuya lapha eminyango ayiphumi nanoma ngangibani Nhlakanipho njengoba sesenta nya kunemuntu longenako aye lapha emsamo ayothatha lenhlanyelo ayawuphuma nayo lapha eminyango nine nonke la nikhona balakhani lengaphandle anikemi anikabinzi leni kuphuma na inhlanyelo leya lapha ensimini leni ngoba lenhlanyelo isho ukuhlanyela lokuhlanyela kusho ubuhlanyeli bemhlanyelo lohlanyela labuhlanyela buhlanyela bemhlanyelo lotawuhlanyela inhlanyelo yimpilo leyo bese hloniphela lokho ke idolo ngaleti khathi leti kuyatiwa ukuthi nakukhona indvo lebeninayo ekhaya ningaboni ngasolinye kuyo dikhathi leti labe uhlanganwa khona asihlanganeni singawuphethi umnyaka kabi siuqale kabi asikulungise lo idolo bekuthi khathi leti labe kwatiwa khona Nhlakanipho ukuthi njengobe nawutawukwakha endzaweni tsite nawuliswati awusuki nje wakhe uqale ubuke ukuthi singabe lendzawo lena lengikuyo le vele iyasilungela lesimo sami ukuthi ngahlala kuyo
Dikhatsi ke leti lapho kwatiwa khona ukuthi kuyavusetelwa lobunguwe noma lobunguwe bakho kulendzawo lohleti kuyo wena. Uyangiva lo ngivile khona into letinye lekufuna sina utikhuluma utimbathise uhloniphise wentele ukuthi lovako utawukuva longakeva asale njalo. Inkulumo nje lemfishane lengisho ngaloko. Bekuthi khatsi taloko kenyalo kuyavusetelwa. Nakuvusetelwa ke bantwana baphisideli ebaleni bahlala endlini. Tikhatsi leti lekwatiwa kokuthi kudzilikile lokudzala sibheke kuhluma kwalokusha lokusho ukuthi kuhle madvute nje. Sibheke kubona nati tihlahla lesetide emagcembe letinye asaliboni ngisho nalinye licembe lelihlata kulo. Sibheke kutibona setihlumela. Kukhomba noma kutshengisa ukuthi impilo seyiqala kabusha futhi. Leti khatsi leti ke bekuthi khatsi labetihlonishwa nhlakani. Idolo. Bekwatiwa ukuthi siyahlonipha leti khatsi leti sihloniphela ini? Sihloniphela ukuthi lokholwane usho ukuthi kuta ingci. Lengci ibita inyoni le inyoni isho kucala kweminyaka. Ngiyabonga. Wena-ke malokotha ngulomnyama kulosenhlambelweni malokotha ngulomnyama ulonjengenyama yesibanda